Ja sam predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida opštine Kladanj, Ševal Hajdarević. Upravo ovo nas je natjeralo da pokrenemo ovaj postupak, da tako kažemo, da vlada shvati da smo bili ozbiljni, jer mi smo, evo kažem, čutimo 10-20 godina, vjerujte, iz patriotskih razloga, zato što volimo ovu državu, evo nećemo da budemo teret u ovoj državi, ali kad pogledamo da su naši članovi stvarno na rubu egzistencije, mi ćemo morati djelovati energičnije prema vladi gore. Evo samo jedan podatak da vam kažem, ja sam invalid 70%, ratni vojni invalid, moja invalidina je 270 maraka, to je ručak jednog političara. Pa evo, nek oni to skontaju kako je nama, i nadam se da će oni imati sluha da povećaju ove naše invalidnine, a nadam se da neće doći sa strane naše do radikalnih mjera, do protesta, da ćemo se dogovoriti. Evo, sugestija je našem savezu gore federalnom da i oni malo više rade i da ovo dovedemo do kraja. Pa evo, danas smo imali prisutnu sjednici predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida, gdje smo mi kao predsjednici Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja, predsjednik Saveza porodica šehida i poginulih boraca, dakle i naravno predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida, gdje smo donijeli jednu zajedničku odluku gdje ćemo krenuti u jednu ofanzivu, dakle da riješimo ovo trenutno stanje, jer kao što znate, lične i porodične invalidne kao i naknade za dobitnike najvećih ratnih priznanja nisu povećane već godinama. 20 godina je borba ta, dakle stariji se ne mogu da preživljavaju, ne mogu da se liječe, sve su teže, dakle ne mogu i oni invalidi koji su mogli nešto da rade, više to ne mogu. Invalidina, dakle invalida onog sa najmanjim invalidinom od 20% je oko 40 maraka, 42 marke, tako, i nije rasla, dakle, godinama. I mi tražimo sada da osnovica za obračun, dakle, svih naknada, dakle, po ratnih vojnih invalida, porodica šehida, poginulih boraca i dobitnika priznanja bude prosječna plata u federaciji iz prethodne godine. Kažete, prelilo je čašu i mi sada tražimo da se proaktivno svi uključe u cjelokupan proces, da se status svih ovih struktura i porodica šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i dobitnika najviših priznanja konačno promijeni na bolje. Sve je otišlo gore, znači povećalo se penzije, povećale, sve druge strukture su na neki način dobile u kvaliteti života i u statusnom sektoru, ali ove strukture se nisu mrdnule, evo zadnjih, od 2010. da budem konkretnija, pa na ovamo. To je, ja mislim da u svijetu ne postoji takvo stanje koje je sada u ovom trenutku ovdje, da čovjek 40 maraka dobije i ima 2-3 djece koja se još školuju, koje vam treba kupiti, da prostite, od gaća do potkošulje, do školovanja, do cipela, torbe i svega ostalog, jer nema više neko da mu da. Sada sve dolazi od oca, od njegove grbače, da li može ići na nadnicu od 10, 20, 30, 40 maraka ili ne može. Imajući u vidu da 10 godina čekamo u društvu da se nešto promijeni u ovom društvu i da kreni da se na jedan, hajde da kažemo, ravnomjeran način, na jedan ljudski način svakom građanu omogući da živi na adekvatan način. Znate, u ovom društvu otprilike sve što ste mirniji i manje bezobrazniji, sve manje dobivate. Sve što ste žučniji i sve što ste više bezobrazni i agilni, sve više društvo izlazi u susret takvim i daje. I ovoga puta mi ne možemo odustati više od čekanja. Znači, mi ne možemo više živjeti od milosti i nemilosti nekoga NN poslanika ili neke vlade koja na neki način drži svoga borca sa invalidinom od 50 konvertibilnih maraka. I ne možemo dozvoliti da bilo ko u društvu ratne vojne invalide koji 30 godina rade na zajednički način raslojava na kategorije ratnih vojnih invalida. Protivnici nismo ni jedne kategorije invalida ukoliko to se procijeni da ta kategorija invalida treba da ima određena primanja zato što je takva i takva. Ali da se vrši obračun i da se vrši razdvajanje invalida 20% od 30, 100% od 90, mislim da je to pogrešan put i da mislim da oni koji to čine i oni koji to rade pogrešno i rade na štetu države Bosne i Hercegovine.